أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. I znajte da od svega što u borbi zaplijenite, jedna petina pripada Allahu i poslaniku i rodbini njegovoj i siročadi i siromasima i putnicima, namjernicima. Ako vjerujete u Allaha i ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske, a Allah sve može. Danas ulazimo u drugu trećinu mjeseca Ramazana koji je, kako Božji poslanik Muhammed a.s. kaže, makfiret, odnosno Allahov oprost za one koji traže da im budu oprošteno. A upravo jedna sura ovog džuza insistira na makfiretu. Danas je proučen 10. džuz časnog Kur'ana, to je džuz u kojem se nalaze dvije sure, i to kraj sure Enfal i veći dio sure Teuba. Zanimljivo je da su povodi objave ovih sura dvije bitke. Bitka na Bedru kao povod objave sure Enfal, a bitka na Tebuku kao povod objave sure Teuba. Sura Enfal je medinska sura koja ima 75 ajeta. Zadnjih 40 ajeta je sastavni dio 10. džuza. Rekao da je njen povod objave bitka na Bedru, koja se u historiji Islama smatra prekretnicom u daljnjem širenju Islama. Neki ovaj dan Bedra, smatraju Furkanom, danom rastavljanja istine od neistine, što nam opet zorno pokazuje broj muslimanske vojske kojih je bilo 314, odnosno mušičke vojske kojih je bilo oko 1000, kao i opremljenost jednih u odnosu na druge. Ova je sura iz perspektive ove pandemije koronavirusa u kojoj se nalazi cijeli svijet veoma interesantna, jer nam nudi rješenje onoga što se dešava i onoga što bi trebalo da uslijedi nakon ove pandemije kako bi što bezbolnije prevazišli istu, odnosno ona nam objašnjava ispravno razumijevanje tevekula, to jest principa oslanjanja na Allaha dželešanuhu. Naime, bitka na Bedru je bila prva pobjeda muslimana, odnosno po prvi put su muslimani svojim neprijateljima pokazali snagu. Ali je ona na najbolji način pokazala kako se muslimani trebaju pripremati za ono što je pred njima, uraditi ono što je do njih, pa onda svoje dove i svoja stremljenja usmjeriti ka Allahu. Samo takav slijed događaja donosi pobjedu. To nam potvrđuje i 53. ajet ove sure u kojem Allah dželešanuhu kaže: to je zato što Allah neće lišiti blagostanja narodu kome ga podari sve dok se on sam ne promijeni. Sura Enfal 53. Dakle, svaka pobjeda, svaki uspjeh, bilo kada ili bilo u čemu ima dva uslova, i to čovjekov trud i zalaganje i Allahovu odredbu. Neki misle da je pobjeda ili uspjeh u nečemu samo pitanje Allahove odredbe, te ih vidiš kako se mole za pobjedu, odnosno uspjeh, i kad ona izostane, oni bivaju razočarani. Takvi nisu razumjeli postojanje uzroka materijalne prirode koje čovjek mora slijediti, kao što je recimo planiranje, trud i požrtvovanost. Nije dovoljno samo moliti Allaha za uspjeh i pobjedu bez ikakvog truda, jer tad nismo razumjeli intencije naše vjere i intencije Allahovih zakona koji vladaju na zemlji. S druge strane, imate i onih koji ispunjavaju sve materijalne uslove, planiraju, studiraju određene strategije, danonoćno rade i trude se, ali kad dođe do realizacije,
vidi da su slabi. To je zbog toga što su umislili sebi da oni upravljaju procesima i da su samo oni zaslužni za uspjeh, to jest pobjedu, odnosno zanemarili su činjenicu da je Allah taj koji daje uspjeh i pobjedu. Dakle, ova sura nam savjetuje ravnomjernost između ove dvije krajnosti. Prvo moramo vjerovati u Allahovo određenje, a zatim se truditi u osiguranju materijalnih uslova kako bi uspjeh bio realizovan. Da bi nam ovo bilo jasnije, ispričat ću jednu priču, jedan događaj iz vremena Musa a.s. Naime, jednog dana Musa a.s. je zaboljela ruka, te on upućuje dovu Allahu dželešanuhu. A znate da je Musa a.s. poslanik koji je direktno razgovarao sa Allahom. Allah ga upućuje koju travu treba da koristi, kako da je obradi, te kako da obloži ruku. Musa je uradio onako kako mu je gospodar rekao i ruka ga je prestala boljeti. Nakon izvjesnog vremena zaboli ga druga ruka, te se on sjeti koju je travu koristio, te na isti način je obradi, na isti način obloži bolno mjesto, ali bol nije prestajala. Tada se obraća gospodaru: o gospodaru, sve sam učinio kao i prvi put, ali bol ne prestaje. Tada mu gospodar reče: jest Musa, ali prvi put si pomoć tražio od mene, ja sam ti pomogao, a drugi put si mislio da sam sebi možeš pomoći. Ja sam taj koji daje moć travi da bude lijek. Također, sastavni dio ovog 10. džuza je i veći dio sure Teoba. Kažem veći dio, jer od 129 ajeta koliko ima ova sura, 93 ajeta su dio 10. džuza. Sura Teoba je medinska sura, odnosno sura koja je objavljena u Medini. Na početku sam rekao da je njen povod objave bitka na Tebuku, a to je vrijeme koje je dijametralno različito od vremena bitke na Bedru. Odnosno, to je vrijeme kad se islam počeo širiti i van arabijskog poluotoka, kad su muslimani postali veoma jaki, a to nam potvrđuje činjenica da je u toj bitci učestvovalo 30.000 muslimana. Ova bitka na Tebuku je u stvari bitka koja je razotkrila najviše munafika koji su bili među muslimanima. To je jedina sura u Kur'anu koja ne počinje bismilom, a razlog tome je, kako smatra većina uleme, što se veći dio ove sure odnosi na munafike, a oni su uskraćeni bismile, odnosno milosti koju bismila sa sobom nosi. Neki je nazivaju i drugim imenima, kao recimo ona koja sramoti jer je osramotila nevjernike. U njoj je navedeno 55 svojstava munafika koje su oni prakticirali. Također je zovu ona koja otkriva jer je otkrila spletke nevjernika. Neki je zovu i sablja jer je sura koja najviše poziva borbi i najviše upozorava na poniženja. Zašto je nazvana Teoba? Za vjernike je Teoba najveći vid odnosa roba i rabba, roba i njegovog gospodara. Ona je povratak Allahu, traženje utočišta isključivo kod Allaha dželešanuhu i ostavljanje grijeha i neposlušnosti Allaha radi. S druge strane, u ovoj suri je 70 puta spomenuta Teoba, što je najviše od svih kuranskih sura. Ali također je interesantno da se ne spominje ni jedan sloj društva, a da ga ova sura ne podsjeća na pokajanje. Nevjernike, politeiste, mušrike, otpadnike, kolebljivce, licemirje, griješnike, dobre vjernike, pa čak i poslanika i njegove ashabe. Kad god se u ovoj suri govori o jednoj od ovih grupa, ta sura ih podsjeća na pokajanje ili ih obavještava da im je Allah oprostio. To možemo objasniti 117. ajetom ove sure u kojem Allah dželešanuhu kaže: Allah je oprostio vjerovjesniku, muhađirima i ensarijama. O potrebi Teobe govori Sufjan Sevri, prvak među tabijinima, koji je rekao: jednog dana sam počeo nabrajati svoje grijehe,
nabrojao sam 21.000 grijeha, te rekoh sebi, Sufjane, susrećeš Allaha sa 21.000 grijeha, Allah će te za svaki pitati. Stajaćeš pred Allahom, a među vama neće biti tumača. Zatim sam se kajao i kajao, kajao i kajao. Dakle, teoba je karakteristična za svakog pojedinca, bez obzira na kojem mjestu kod Allaha on bio. Grijeh, pad, posustajanja nije kraj, čak naprotiv. To je podsticaj da stanemo, razmislimo i krenemo dalje. Razmislimo i o 53. ajetu sure Zumer u kome Allah dželešanuhu kaže: reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i milostiv je. A kakva je i kolika Allahova milost najbolje možemo vidjeti iz hadis iz kucija u kome Allah dželešanuhu kaže: čovječe, opraštat ću ti grijehe ne obazirući se na njih, sve dok me budeš dozivao i molio. Čovječe, kad bi ti grijesi dostigli nebeske visine, a potom me zamolio za oprost, ja bih ti oprostio. Čovječe, kad bi mi došao sa punom zemljom grijeha i susreo me bez trune i širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta. Za mala djela nagrađujem obilno, a velike grijehe opraštam. Moja milost je pretekla moju srdžbu, a moja blagost moju kaznu. Milostiviji sam prema vama od blage majke prema svome djetetu. O robovi moji, vi griješite i danju i noću, a ja ću opraštati sve grijehe, pa me molite za oprost, oprostit ću vam. Znajte, draga braćo, da pokajanje uzdiže svakog insana do najvećih stepeni Allahove blizine. U trenutku dok činimo pokajanje, mi u stvari postajemo Allahovi miljenici. Zašto? Zato što u trenutku činjenja iskrene teobe mi u stvari spoznajemo veličinu Allaha dželešanu. Ili možemo reći, nema pokajanja, nema iskrene teobe ukoliko nismo svjesni Allahove veličine. Primanje teobe trebao bi biti naš najsretniji dan u životu. Navodi se da je Kjab ibn Malik izostao iz pohoda na Tebuku, to jeste bitke koja je povod objavi ove sure Teoba. Pa je Allahov poslanik naredio njegov bojkot koji je trajao 50 dana. To mu je teško padalo. Nakon 50 dana Allah dželešanuhu je objavio ajete sure Teoba koji govore da je njegovo pokajanje primljeno. Ljudi izađoše na ulice i počeše govoriti: raduj se Kabe, Allah ti je primio pokajanje. Kjab priča: izašao sam iz kuće i na ulicama Medine susretao ljude koji su išli u skupinama i govorili mi: neka ti je mubarek prihvatanje teobe. Ušao sam u džamiju i u njoj zatekao poslanika, alejhi salam, čije je lice obasjavala radost zbog mene. Bio je poput mjeseca. Pozvao me i ja krenuh prema njemu stideći se. A on mi reče: sjedi Kjabe. Sjeo sam. Ponovo mi se obrati: Kjabe, raduj se najboljem danu kojeg si dočekao u svom životu, Allah ti je primio pokajanje. Nadam se i molim Gospodara svih svjetova da i mi u toku mjeseca Ramazana dočekamo svoj najbolji dan u životu u kojem će, ako Bog da, biti primljeno naše pokajanje. I ovo naše današnje druženje završio bih stihovima Mevlane Dželaludina Rumija koji je rekao: juče sam bio pametan, htio sam promijeniti svijet. Danas sam mudar i mijenjam sebe. Assalamu alaikum.